En avaden hirie e tigemeran un daoad rapourien ed ar maout gante et o lance gwell broadel ar brezhoneg doviltri var nugen, plouz a foen, pio e plouz a foen, toutes deux un tu, a cavalou deux en al. Salut dior, Hadigemermad. Salut Salut. dit. Bon, mad an traoù gant Matria mna. Ouais. Ar studio man a anveid mat dija, bon, tremenet o peus neveu d'amzer ar hirie bas. Ya. Mais deux doigts déjà de laborad gant skolajidi diwant da square pe ied enrol a tersa denou. Eh ben ya. Ni oa de drestol vid an atelier rouz o be kaset gant Oui. 3D ar skolach. Vid ober ton rap bevech pe bloa memes kaset tri bloavezh da heul. Ya. Kat va el goa ganin. Eus kentan blammo miz ebrel. Ya. J'adore zo bet. Ya. Se tu ouais. Boaz tampedam ya. Re a roulenou ave zavedouzin n'em eus ket c'hoant de respond ken. Setu ur frazen hag avant dedenus vid digeri an a tersaden gadra fer l'ardiom deus peler eteu. Deus peler et ne teke deus amant, mais gure re roulenou ve savet. Nemes ket nous on ket deus peler et gure ve savet aliez ar memes goulenou. J'en sais pas. Ou on a ok squeeze, mais là où non, peut gure ket komze d'aliez deus ar c'homzou, c'est tu contournon des affaires ar goulen. Et non ket squeeze des affaires usine ar goulen. Ya pe gorze zo tenet deus pojou un ton gant an Ya. bet melioni. Mayoni, ya. Ya. On ton zo be gret zo be filmet e GBB. Quel gwell broadel. Guren e ket mez va red a jou et enfin nemet va Embannet. YouTube quoi. Ne ket bet embannet de l'echal. Mayoni. Ya un ton neuze de hat kavout var YouTube a zo be filmet e gwell bradel ar brezhoneg ze oa ton divea o zonadek. Ya. Ouais. Neuze laret mem dija oa ed ar maout gant e en tol lance. Peta zo chanchet boise vidor. Ket kal straven fin, mais ge ba bezo penoz ur zel quoi, ur zel brasor, enfin penoz zelet ve enfin chiloet ve muioc'h ton new penoz ar video ve kaset din mez, enfin ve embannet va YouTube a modal zon a degou ye, kaset bet Ya. kalzig a zon a degou a baoe. Ya. A bevo c'hoaz rewal da o ton. Ouais, c'est une vraz, hein. Ur gwir tol lance, quoi. D'amzon, je pez zo barg en o en abaden zo davaze reiera un tol lance. Même zo jdid même estrav et en vet en dud a war en o ar strolad man. Ya. Kasenez un tamm goulou par ar actrice. Il y a un tol lance mais goudé dior de labourad vid Ya. bon pelor quoi. Ya, a fait de labour, neus ket cherché d'un trao, mais a fait de zel de zon dud, et cherché d'un tom, ouais. Bon, zavet peus plouz a foen e daouvil Nantek. Pen kentan vid okupi o c'hamzar vak. Penoz a pegoulz o peus merzet e oa ouspen vid un diver amzer. Bun a war d'amzonj. Ouais. Goude ar matran orget o zon adeg vid ur gwell ti mignonnet. Hag on a zonet tri pe var zon. De toute façon, j'ai pouldu aze vid Ya, pouldu. ar vag. Hag e festival du bout du chemin. Ya. Oa begret. Ya, nebeut gwelioù moase un tamm vir c'hoarzhin hag an distro ar publik oa mat, quoi. Pe ve fet tud dedennet gar yez, pe tud a blije da rap, ya, dan vezo. Se tu ar menoz oa he bun a war l'herbe, bezo be ar vue, ar c'hlinvet ar rovid nantek, ni oa dispartiet var o chom brouio disinvel. Mais même estra ouiem ve fait at krok. Ouais, ouais. Ar menoze oa... Pepini de Zezu, on se kendalc'het, mais kentor de beur instruyo, kendalc'het ne se kavaï de scrivant kalzig, ad a sevel ton new ye quand mignonnet deno. Si tu peux en ad kavet ben fin et penarbe dae, be savet justu ar bern ton new tremenet kalzig amzer assemblez da labourad var ton new neve, quoi. A gant ar skiant prenet oa bet tapet pa tri bloaves disparti ben fin, quoi. Ya. Embannet o peus EPU neuze a bawe var skeudenn un ambiante an vet melampon e veler
un TN de la rede vote sport a roezel de beda rap de zantu. Ja. A deux en a leur vote squat un doare de skedenik kejaden metu disinvoltré dostage mosse et velid ar zonerez a zavid gant plus a foen. Un 3 barz un TN hag egile barz ur vote squat. Matrin ou aze penkentan. Skeudenni ar menos, ouais, ya. Ya. Mais Chanche mestra. de l'arfen di bawe. Ya, mais mestra bezo un 3 barz pep bed, quoi. Ya. Enfin, guir, quoi. Te, on a discan... Ya, mais neus ket quand a discount. Non, ket barz ar actrice plus a foen, mais ben Ah, fin a evidon, on levezon diom, a zo gure, ben, me oa bar bagadou, pa on ya encore, ket vel neus get kalzig quand a discount, ben fin eo daou bet disinvel a war, quoi. Mais mes ma zo liamou et trian daou bet ze. Mais Ya. c'est-tu, ouais. Gure bar zonerez a reom vraiment neus ket de ur pont, quoi. Ne reom ket ur sample pe ur remix de Parezet goadek pe bignou bombard. On fall pe on levezonioù zo kentor levezonioù rap deus broioù al hag a rom rap e brezonek me ne glas rom ket unani ur beden gounel a bedel enfin neus on ket me bedelet quoi ne kar menos zo dava de bar rap ar brezonek zo an oustil mais Ja. Vije ket marteze implige d'ar mem skeden vid ur bladen embandetirje, quoi. non Non. de oa daouvil naontek Je vois des roues à rectrier, si tu redouadium kavoudendra, armenos zo deux de bien avoir, non moi qui calza ostiou qui ne peut vid la cade vitober penos cover en EP, si tu quoi tout obedendra. A bezezeus ar menos me mestra pe yon tez o chom var ar mez a d'ar mareze ou an o chom var ar mez ien e gure ou an o chom ar mez e war prin e ezom zo oa ket botou kwat me te war bezo skeudenn be an chom var ar mez hag hor zonerez a zo kentor deus ker quoi. Ne be oa ien an daouelez ze ken emet breiz a New York la kom me hier fait de var ar mez hag ker quoi. A penaos e labourin evit zevel zonerez a skriva pojou c'hwi otou ataou pe pepini barze gorn a rog rana an treo. Bah, virionné et dipendra, hein. La a fait mad en enter en ton news be savet on tao assemblis. Bar même sale, savet dans instru, savet da un testenou kaji, bah dipendra mais Yeah. La a fait mad enter en ton news mossé. Hag an enteral ve greden tam mou pépini de Jésus, deve bodé d'entra ou klasket de la boire d'entra azase d'entra oui. Disroe derguer azase 3 d'entra. Enfin c'est tu quoi, dipendra. Un neus menos alies tout neus menos ur zonerez me glas ka azasa d'un tom testen a valer ve bodet pe hendal chilou tout dastegan ve fetu ur gant a oen un tom mélancoliquel la com gant ur sample tu vois Ouais, avait un très jeune goal la ka d'un tom testen a grog mossé enfin Vechou il veut casser gant Cadval veut casser samploudin mais on en tourne gant Andrae a goudé veut escriver de peguet travano bezo vide dek ton gret bezo damzon je daougen ton nitke évoqué des hachu tombé quoi mais bon kroget quoi kroget le sket da hostess martesiat kemere den demenak bezo ouais mais mestra kalzig a trao da skarza quoi. Ados hag ve galvet tudal a vechou pe plus a foen zo diorc'hwi epken. Ben, chilou, nom ket gwelet veom daou, mais nom ket daou ken kemese, pur bezoie Théophile, trompil, zo ar zon, vraiment vidon miye, manket damant c'hoaz, erruari damak. C'est un tri, déjà. Nizo yé au classe vers un DJ. Yeah. Avait fait plar pepotre. Yeah. Il avait fait plus tard avait faire plar, vite change un temps avait m'avait fait qu'une met potré de bar astro la joue, triste le rap. Sais-tu? Ya, neuze ar pal, ya. Pevar. Ya, hag a viz quoi, pa on a kroget da raktrez e daouvil triwer nanteg e oa ie BPD de la oe, enfin mignon edium d'or guitare pe Swap neige, ober Quentin Morvan, a ze bezo ar mignon diom mar a rap e brezonek yez an vet Monkai,
qui d'Agilou, maintenant Vitke, de MUNCAI, un rappé brezoneg à Gegalek, PD de même année en Muravech dans zone adégou gagnon, soit pillé, Nisoelium gant Garlon, yé, zo gant Eres de Brest, c'est tu matrin vos labourés de Ganti, matrin. C'est une, il y a Arpal zo même estra. Ken labourat gant tudal, quoi. Ya, plus à Fouenne, zo Nîmes, mais content de Ronan. Galrafem ad kavout featuring ou Ya, var ur bladen da zone ya, marteze. bezevo. Les Evo, ya. A pegoulz no evo embanden da. A pladen, nizo c'hoaso divizou d'un tamm peur vo laket an trad avon mez, mais nizo labourat var ur actrice ade. Pempe c'hwer ton. Setu gavo enrolé des Miss Genver, setu goudé melar femma de arrogant goudé argoant. Setu. Daouvil pevar var nugen. Ya. Ouais. Arrogant, non, avec galop de Trey, gant ar actrice. Ya, ouais. Ar Pas bladen. un ton newsé de beurre le Rennes, un gal, quoi. Ya. Mais ce qu'elle déjà avait chaud. Da heul neuze. Ya. Ok, toutes à Cavalou semblez hors plus à Fouenne. Merci Bras de ve a tremenet de studio radio. Merci, merci. Bras, vidar bedaden. Regarde.